Кутмангүл. Ассаламу алейкум. TJR каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөр барсыздарбы? Лайк, комментарийни баштай бериңиздер сиздер. Биз Портер 2-лерди тартып баштадык. Бүгүн күнгө карай жекшемби? 6 апрель. Портер 2-лерден так борборунда турабыз десек да болот. Азыр дыйкандардан баасын сурап баштайлы, андан кийин свежий жакка өтүп кетебиз бул жакка. Бул жакта аралашышыбыз Портер 1 менен экөө биригип турган жери. 2006 жылкы Портер 2. Акчасы канча болду туган? 680. 680 миң дейт. Спальни бар, трещина бар, өзүмүз. Печкасы иштейт. Кондиционер барбы? Электропакет, көрүүчүлөр, 324 миң чакырым жүргөн экен. Дагы түшүп бересиздер болсун? Канча кылып бересиздер? Görüşürüz. Алмашы жол жок, а? Же барбы? Российский машиналар бар. Российский машиналар бар. Российский машиналар. Эмне машиналар? 2007-2010 Kia Rio, Solaris. Solaris, Kia Rio деген российский унааларга алмашабыз дейт. Көрүүчүлөр? Автоунаалар. Көрдүңүздөр, чалып байланышып бериңиздер. Бул дагы сизденби? Портер 2-ни да көрүп коелу. 780 миң. Сизденби? Тура эле мына баасы? Канча болушу? Түшүп беребиз. Жылы канча мунуңуздун? 2011. 2011 жылы экен, көрүүчүлөр. Коштон көрүктүү жай машина берилди. Электропакет, кондиционери, жылытуучу печкасы бар экен. 376 миң жүрүптүр. Алмашы жолу барбы жок? Жок экен. Наличка экен, көрүүчүлөр. Кыскасы ушундай. Kia Bongo'ну көргөзүп кетели. Керек жокпу? Сиз тартпайт элек? Макул. Кийинки Портер 2-ге өтө берели. Бул келебиз. Нада 2007 жылкы 770 миң кеми бар экен. 2007 жылкы экен. Чыгарабыз. Электропакет, жылытуу системасы бар экен. Мында да кондиционер бар. 466 миң чакырым жүрүптүр. Туугандар. Портер 2. Секен келе адамына. Кыжалат болбой туралы азыр. 2-лердин мекенине өтөбүз. Мында басын сурап койлу. 18. Акчасы канча туган? 950 миң дейт. Канча кем айга акчасы? 790 миң дейт. Бул жакта көбүнчө эйлер унасын коюп коюп, өздөрү ары бери басып кеткен учур болот, ошон үчүн попал болуп калгандардын ээси турган жерлердеги Портер 2-лерди тартып көргөзөйүн. Автомат коробка экен, 2020. Без номер экен. Коштон көрөктүү. Электропакет. Канча болот акчасы? 1,200,000. Орундукта жылытуу системасы бар. Күзгүдө рульда экен. Камера регистратор да бар экен.
Porterdi qanchada o'tasizlar bu aka? Milyon 450. Milyon 150 deyaptilar. 2020 yil. Euro 6 2019. Siz qancha? Milyon 50 ekan. Elektropaket, monitor bor. O'rindiqda. Uzguda rulda жылытуuch sistema bor. Ақшасы қанша бaba? 2018 ekan. Ақшасы 1 milyon 50 ming deyapti. Самосвалды көріп қояйық. Porter 2 самосвал. 2019. Самосвал қанша болды самосвал? Туғандар. 1 milyon 200 бе? Elektropakет. Келче, мечек. Мультируль екен. Отырасың. Орындықта жылытуuch системасы, салқындатуuch система бар екен, а? Рульда күзгіде бар екен. Камера регистратор іштейді? İşte. Спальный бар. Туғандар көрдіңіздер мына ішкі авалы. Салон. Қанша шақырым? Аға? Километр. 320 мың шақырым ба? Қолға тиіші қанша болады паке? Қолға тиерін сүйлеші өзі. Көршілер ма? Көрдіңіздер, самосвал. Porter 2. Belki bundan açtım öğrenip geldim. Дубиль кабинаны да көргөзүп койду. 4 эшиктүү. 21 жыл. Ассаламу алейкум. Амансыз туган. Соңуңуз акча. Бир көрүп коелу. Акчасы канча? 36 мың шақырым ба? Ой, аз ба? Монитор бар екен көрүүчүлөр. Мультируль бар екен, отырыңыз. Орындықта жылытуучусу жана ушундай эле салкындатуучу анан рульда жылытуучу системасы бар экен. Кондиционер иштеп атат азыр. Кыскасы ушундай. Колго тие турган канча болот байке? 1 milyon 40. Жакшы. Суманы уктуңуздар. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Акчасы канча? Акчасы. Миллион 200 деп атасыздар. Краска болгон буга? Дубиль кабина қана? Қанша? Milyon 300. 23. 23 екен. 23? 22 бе? 22 10 Механика. Номер алыңыз ба? Телефон номерлерін көріп тұрасыздар. Номер ақшасын ішін алып бересіздер бе же өздері? Алып береміз. Алып берсе екен. Құштың мүлікті. Еліңізсіз көреді. Электропакет, мультируль. Комфортный да ұшынайды. Көрушілер. Қандайсыздар? Дубиль кабинаны миніп алып, семейный башқа жақ барсаң болады. Ойын алып келсең болады, үйленмей. Бизнес қылсаң да болады, шаққан бизнес емес. Қысқасы ұшындай. Портерлердің, екілердің бағасы. Қайсан, не oldu ба? 23 механиканы да көріп қойлы. Ақшасы қанша болды? 1 milyon 500 мың екен. Номері бар екен бұл. Қошта мүлікті. Күшікті жай.
Ішкі салон. Электропакет, ультруль, коробка механика білесіздер. Камера регистратор бар екен. Қанша қылып береңдер болушы? 1.450.000 қылып береді екен, көрушілер. Қысқасы, шул портер менен жиынтықтай бүгінгі шығарылышты. Көрдіңіздер, Портер екілер қандай болады десеңіздер, бағасы ұшындай болып отқан үшір. Андықтан бізге классик комментарий, жақсы сөздер жазып қойыңыздар. Бар болыңыздар.